Mubango jwa nkatha cietu ureterine Yetu Sacco. Yetu Sacco ni ezanaga utungata kiria biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngari na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kiri biashara. Yetu Sacco, your success, our pride. Ibagana ntubakwithira gwatanite na ni mubango ni jwa nkatha cietu ntukamutheja na arua ara twitana mbere kwithia twiriungire kuru nkatha nene matura jetu na ntukwe na arua tuonete kwagirite mubango jwa nkatha cietu twithia twiriungira mwarimu umwe ora withirite arungamirite ndene ndisku cietu ira twina cio maturene ni untu bwana beto ba CBC mwaka juju nero tukethira twina ntano nyingi twithira twina machuruja mengi na ana bete ndene senior secondary school ni untu igitenere ben junior na kumera au bamenye ba kuma nande skuru cietu aria turari tutumangu ba chenche ingi kenda beta ndi skuru yetu ina cio beta high school beta skuru ingi ira twina cio ndene ntura cietu na kinyome ndene akaunti yetu na ntuko na arua tucemanitie na Mrs Gitobu ije kene monota Karo Gitobu atumenyithia ana baba King grade 9 kumira aja oni na woto ya ciarire imbi tubatera kwithia tukithuranira gutigira ati mwaka twitite ana betu bagwita na mbere na kithomo na nkoroki tuba support na njirere agirite gutigira ati kithomo kingi kia grade 10 ina abageta na bakambiria ariko karibu sana ntuka na arua mwarimu. Thank you. Ibwega makena. Nontu wakanya karandomba kwewa ni Weru TV ntukia na arua. Rito riakwa mbitawa Karo wa Gitobu mbitherwa ndi head teacher kana principal nontu nandi turi na junior school mariuto jonde jetu sukuru itawa Kigarine ingucokeria mwathani katho nontu wakanya gaka makena na ingwitikia tugeta mbere kwaraniria mantu jana betu nontu ba system injeru iji twitaga CBC kana competency based curriculum ira twithirite turi nayo injeru iria yajukirie kanya ka 844 system of education. Ibwega karibu sana. Ibwega sana Karo. Na ana baba na ndibwo inabo twinabo ndene primary cietu iria igwatanite amwe na junior na ndi bamenya bakuthiria kigerio kia grade 9 na kigerio giki giketheka itagea imbio nde muciari na muciari ungero tutagete tubatere utigati tukwithuranira kiria na bakuthithikira. Ibwega makena CBC rira yambiririe ne tuchanganyikire kidogo no tukinya tuteragwa bwega system iji uregeta lakini mwanka nandi ituraere first kumenya nontu riu turi na class kia grade 9 nontu kiri primary level na junior level tuambairia kuma ECD PP1 mwanka grade 9 na rire ana twerero baithuranire nikenda bakathithia their first assessment in grade 3 assessment ya mbere the national assessment ya mbairia grade 3 iriwana bathitha ya bakayo ira twitaga assessment number uno batumaira kuthithia all their assessments na other national assessments na primary junior twithara turi na main assessment ithatu that is ya grade 3 kuri na area ya grade 6 itawa KIPSEA barikia kuthiria irona ndi betaga kiri junior secondary bakambiria grade 7 grade 8 na grade 9 na mwaka juju iro twithirite nandi tugikungwira kigerio kia mbere kia national kia grade 9 kigwitwa KENJSEA Kenya Junior Secondary Education Assessment na iwe kathithwa mwisho jwa mwaka juju kiendana nandi bomba ku transit beta kiri senior secondary school tubanenkanira nare for now secondary schools batena form 1s nontu nandi tura extendere kuma kiri grade 9 antu abeta secondary tuabe ko kuku in primary beta grade 9 nandi turi na baba in our schools na tukugeria kuibanga mono nontu bakigerio giki kira kiri kia mbere kigerio giki gikethira kiri na paper 1 and paper 2 paper 1 ni ekethire na ABCD then paper 2 ikethire karija ikethire RS mantu ja kuthugania gutiandikira ko ABCD bare onacio ire oku but paper 1 akumira na ndena baba thithia kigerio kumiria ana ndena bathithia kigerio tero bagakura
na kambuge twina challenge in junior school no tunu kuona nandi ana bathira iria standard 7 bageta secondary twachoka tongero mwaka jungi to bagukura twachoka tongero jungi nandi jwa 9 to bagukura no menye nandi no tutugu bagukura tutikubakuria tutigwitikirwa kubakuria boys no ire boys itera ataka tutinywa machuru girls no ire ko bagukurira oguku gwetu ko witu guchiumya mono ko ba contain no tunande almost everybody is in adolescence ye in primary no menye no bakungana na baba bange ba primary baba bange banini ko arimu itugerete kugiana strategies ya kuba contain kenda batika ai weird in school nande twamenya tuthithia kigerio kiki grade 9 tauga nande we mwarimu wa disco principal yes we bangete ate nande no to senior secondary school kujukiana next year nande ana baba no mwanka baka transit to senior mwaka juu twitite na batita tu na maguru ura turathogana ya nandi ura tukura CBC ni ya kila mtu no mwanka by now twithire to identify the talents ciana kana biye wabiana biria bari na bio through the learning areas irio mathematics sciences languages no mwanka by now tumenye ana betu because now we have 3 pathways bageta na pathways ithatu na pathways ici imwe iratu gwita arts and sports science iwe na creative arts music and sports ana barabara very good at music kuina both kuina na kinya no tukuri na kigero still kya music bau tukamenya nande bageta na raini yu barabara very good at sports no tunande sports iraere compulsory utimanto jara tugaga nande tutitakanya bienine tutithithia games tugakarakera sine tukithoma gaki no itukumagara bienine na tuka identify those talents rĩrĩa twamenya talents yu na ndibo bara bakithithia kigerio tukethera tuje mwana muna no raini yu kuringe gutwa social sciences baba ne ana barabara good at languages humanities business bau na boi barabageta barabaejaga arimu lecturers lawyers bakaumira au na already kethera mwana ana baku no mwanko menye these are very good at this umbe nandi kubaugiria no bokiria na raini yu raini ingi ya ithatu ni ya STEM ire ana baba ingi batendete because it deals ya raya mono manto ja science technology engineering and mathematics na ndiro kamenyana bakwa pa uju sharp na mathematics ko tuti combine manto jonde kurore good at this ura wije kugia ura wije kuina tirazime ethereje mathabu ndiko gintu kimonda gwata mwarimu no mwanka muciari kinya wengwethere part yes yo toro bo mwana oy ko mutetheria nonto ndikuigwa twira kwena ndwangi ithatu ciana kwe wa art kwe unge humanities ninge weta STEM yes kono mwanka menye mwana okwa aize muno micetho aize muno ikuina mwana okwa aize muno kwariria ntubwega cyo weta humanities na languages na ndi muciari no mwanka take part nonto jana ndi makena ndi turumagaraga ku ja kucetha kuri aciari buga ka mwana okwani atita kanya kienine na ndi uga mwana okwa atita kanya kienine ri na raini yu ni yawe ri utikona na ndi ugutuma lusi uga mwana okwa atinaga like last year makena itwainite ba music festivals umenye itwaruinire mwanka tweta nationals we and two kuma kigarine primary itwikiria na betu nationals dealing with drums itwashindite na 2 classes twachikia nationals na ndiri muciari jore aringi uga mwana okwa no tujari Jones ciari kamba mwana okwa atite kamba angeta kurare kamba nutije kuibange bathugana nyanga akathithwa akagita na ninu kumenya harega orinde akuingira mwana ora na ridetire nationals ibathithire very well na bona certificate yu ichuika abatethia even as their pathways as they move forward na ndiro tukuga manto jaja no mwanka muciari agwatanire ya mwana bautwi jana ndi makeni turachokere na no kuone nyituri mite kwina mpoka kwina karate iji ngugi aritwa during agriculture no mwanka bakamate uma be ibanga beja bari mebo nura kwanda kwa na mwanka bakethe kuna nde muciari wa muitia uma ugante nayo agwata nuje mwana ore atumba kuritangugira amwata kibanga nuje atumba kuritangugira kuno mwanka
CBC iri gwatanira aciari arimu na mwana no mwaga se akarega ku play part yewe bwega umenye tutumba wita bwega yes negitenere karo twina ana bande nenja nuntu twina ana bande nenja ntukwite umwe na rira twathitheria na tuition aciari baingi tariuga uni mwana wakwa nte muthie tuition nuntu ntije CBC imbi na ntije kopime bibi thatu twitite mbere ana bethe becoka mwisho mweri jojo ja April imbi muciari abatere kwithana na ndege tigira ati na kwariria mwana nuntu twira kinya kwina challenge nene nuntu bwana beto ba grade 9 nuntu bare primary mimbi tubatere kwithana twitigira ati nuntu ana ba twamenyerete be secondary ko bakethera bagita no kuru na nande bare primary imbi tubatere kuthi ipoeka muciari ari na roho yawe kana ndute yawe kana ndija holiday na makena itugeretie kugia na so many meetings na seminars na tukethira turi na inya speakers bakwariria aciari na kuboneria ura baba tikumenyerana baba nontu nandi bakarega kumenyerwa baka discipline yawe ku riu barenja itubangite aciari betu na arimu baraba especially the head teachers baraba atigite na misemania na aciari baberora bakahandwa ana baba bakaura kwou nindaromba aciari during the holidays ituberete ana tirira tene bakaraba kiriunga nontu nandi baba ni ana baba nene na batina menyarira wita secondary ukethira bangi antu bangi machua bo interactive in the bokona bwe machua and you know what you're doing lakini yaja nandi baditaro jana nontu wa primary mentality ya ana tikuraira primary ningabeta secondary is still there ko nandi and teachers na adi mubaraba batigite na michemanyo na aciari baba aririe especially during the holidays uraba kaandwa na bao te mwana ugambitete anga mitumbe ne kugura nguo wenka anga mbitete kwa anti mbitete kwa anku kwa banti na kwa banku ikugu kwa mantu jangi za maingi yes nandi aciari bagwatire ana bao babaririe na ari mumono bethire baina these sessions chia guidance and counseling makena we do it after fortnight after biumia bire bikithira itu semana yana ana baba especially ba junior na grade 6 already nonto nyabo no ba ana baba nene tukabeka in different groups tukabariria na tukakenda to instill values manto ari takore teu irekeri syllabus itobati go cover that it is in the design na itobati go cover ko unande aciari bakari imbi arimo ko aciari bamo turi aciari very cooperative na aciari babega mono bange gotije ndega ko itiuraga anga tukuitua anga tukuthitheru amantu jaja kukagia challenge na umenye mwarimu uri mwaka igwe kinyawe atisa ko kwenda utethia mwana lakini muciari na wateko atiko cooperate atiko go support bonge sofa thirikari ibaeri bo bagatwejaga mauku tutiguraga mauku tutitumairwa mbeca cia kugura mauku ibo bagura mauku bagaturetera nande kuma CBC kwambiria grade barabandi ba grade 9 nonto ibo bari mbere kona grade 4 it is around 6 years back mauku jara jaja nerwa grade 4 jatagurwa jangi you can imagine ana ba grade 4 batumerite mauku for 6 years mauku jatini tatas jata replace tuaja kiri junior secondary turi na challenge ya arimu batiko ngana umenye imagine edra ni rasi bitatu nande no na grade 7 grade 8 grade 9 imagine kiri rasi biu ni arimu tuge batatu kana bairi bakari tanate rasi bitatu na ndura tudida ya katuchumanya baba ba primary bodara puri enough buka support junior otherwise tuena challenge ya arimu na arimu nyoye wa arimu ukareka koye wa arimu mobare bagukaba the areas mathematics, sciences and languages. Wamba kwa bonde beba humanities. Science ketere tena mwarimu mathabu jaketera jatena mwarimu. Kwa tuna challenge ya arimu na tugategerwa thirikari gatutegera at least bakenderea gutwandikira arimu bangi ba junior no tuna arimu baba inge bathirite universities na ibo qualify twatetheka muno. Na karo nonto igitenere twitete senior secondary school. Ntiye skuru chieto tababu na ndindi school. Buibangi teatea kwetera na babero parethera ni bats parethera ni humanities parethera ni STEM nende buibangi teatea bui disco na kana skuru cheto chibangi teatea aya
makena rikana bautu atukunenkaniria batu tukarikania na junior school tunenkanirie senior school ko senior school jo tuku TV ni ndironaga principals ba senior schools bakiugora barari na workshop bakira ora batikuibanga kenda nandi beterana betu kuma junior tubanenkeria senior ko wingwitikia those principals are prepared indirigo bakiaria manto ja schools iri tena labs science labs ilazima bedhere na science labs na computer labs na kuna mikakati ile batikuyu kwa mbere January ana ba report na senior schools bedhere barina intobira bikwendekana ko skuru ni batere kwithira citigera ni cibangite oboega nontu ana baba batitora baretaga mbere yani betora baretaga nande bonde kirasine kimwe apana lakini aja ujo grade 9 niona ndi ana bakasi chuira pathways ciao baraba kadide yes na tutibite igerio nande tubietaga assessments tucietaga assessments inyethera ta kwa mwanya na igerio bire cietagwa nandi te examination zinaitwa assessment you are assessed assess mwana kendo menya nandi ujo abati gwita ujo ukamwassess mwana okwandi nana bakwa jauni imbitanaga grade 9 English na nandi mwanga thai mbije ana bakwa very strong na gichunku na mbije batendi nganthi na ndi bauri imbije raini yao kurore okikirasi ni okira that grade the same grade mwarimu wa mathematics na izi ana bakwa very strong pa maths ibaba na baba so you reinforce them bara bange na bo pa sciences integrated science ukamenya na bo baba very good at this na ukaba gwata unande during those assessments to ba assess to ba assess miundende to ba assess in the labs to ba assess different areas no kamenya nande mwanoku aketa na rainizi na ndi nti kethira ko yana bathithetie extraordinary things rebwetherete nande bwina junior nti kethira ko yana betherete bathithetie mwanya na kira bwetherete bwibaitana makena ojaura ndekiria kuga rira twaraia mantu ja music batutu twije music igukara classine ukathoma ndore mi fa so latido izo na ndi ukaithoma maquivers na ndi ukamenya you're done lakini na ndi with the CBC ni uratugire practical no mwanka itherere umagare after wa thoma uchoke umagare wine ndore yu na witembere na ndi ana bongo kwiri betere itwari na ana betere national zona nkwirire ana baria menya nande mwana ore akumenya raini yewe na untu bungi burankona CBC ne gutethia jana bau betere bati they are very good in class ibara tutaga you exceeding you. I really want to thank also our alumni group ya skuru hizi no ntu batu supportere ana bau batetere kurara na arabangi barara irasi ne na ndiguru bekirwa bwega class bararaga nyomba hizi cia BNB tugeta nabo tukairugira sapa tukaruga breakfast tukara pamoja bakona showers bakona maendeleo jau na bakija nande confidence ira bagire nayo kinyoka gwana ukarombithia inyago kagongi mbije bo bakarombithia no to baumire bejire back with a lot of confidence that body in national material nande inya baraba inya area na ugi kuthoma bakaide bo baja number 1 awa kombele kubejire with a lot of confidence now turina twana tungi like another boy one grade 7 makene ejire aturikaria ejire akiambere imugurire mbetiri mbese cia kugura maiga jaja totsi ndamuri mbio kuthithia ambera mwarimu ngakonia ndauga ndamunenkera 200 akija ndetere ndege athithitie makwaton na mbere imuchwire carton from the store athithitie ndege yewe na carton it is moving ndege gwita na nditigerie kuburuka na mbera akachwa mbinu kwa una ndere utikona ngugi tukurita science ire go connect menya kwenu wangu connect wires
I think that is Na chemistry. guthoma, Atuthoma. Lakini from kiraba kuthoma, ino kuona bakiumara ome. Nontu ibaitani mantu ja practicals. Bwathoma bukaumara bukahanda mpoka bukahanda karati. Na ndi wabangireta wayazi wathomete a connect. Athithie ndege mwana una ndi tukuona pathway very clear. That's an will do engineering. Uwa kathire engineering. Wo mwarimu wo science mwera uchu. Science always apate exceeding expectation. Na iguo karagau. Kwa wana bairi na mantu bakwithithire jangi jamingi apart from chara ja class mwari makena no kona CBC ni gutute. Na mwana uguto example I mwana wa ntore ni waja na ti mwana ugaka umumarite ta kona ndege na rikara. Itwari imwana kwanza mwana uinya imwana wa village ntora uri wa village boy. Uinya, as I told you, we have a very strong alumni. Iboba mo sponsor tena anything that is needed in school, uniform na kila kitu. Iboba pamenyama anto jawe. So ankuenda kuga is from a very humble background. Itateka beyond aja nkubu hari. Omba kudiri nyata kinyankubu is just a village boy. Mantu ija gukarika ya tukuiria na makena ndendo omeona mwana uwe ari within no eje tuone indi utugwita ndege kama rito John Mark kuma Kigarine Junior School bithite nkithomera ja kuma last year na subject ire yatumire bithira nkithithia helicopter iji integrated science amwe na pre-technical studies. Mbithirite ngicojaga mota ijere indi imwe nirathukire na nditumire imwe afu ndona iu ingi no mbumbe gwikira aja nyuma afu naja kwa waya mbithe ntumirite maiga ja 5 na ntumira waya cia positive na negative. Positive mbikaira ndeji na negative ndeji na ndi propere gweka thiurunka ina mota imwe na ndi ingi sana juu maika cha kutuma propera ichi ithiurunkwe mota. Nimekuthoma integrated science ndege kwa itango kioju. Erumate. Kira giotethie thiurunka I maika jaja na mota ichi kathiurunkia propera. Na ndiguketha ndi na mota iu ingi ngekira aja yomba inya kuta mbere nyuma negetau igacokaja kegaitie guru. Mwalimu Karo twerekire mubango ni jwa nkatha cietu no twina ciari baba ingi ana igitenerera rutha bategerete mubango jwa nkatha cietu na tobera ntukwena ru ibwega imbizi ana bakigarine na kinyaba schools ingi barinja kire aciari betu aciari bao kankera kia aciari ibende ana baba betu ibabende muno na baba menyere gitariri ya holiday especially aciari bako bakigarine ndabune nkere ana bo very strong ana bakwa especially junior barijaga maraja thatu ntuku banyunya gocuru watha ithano bakare lunch iri balanced na bagachoka bakanywa something coffee mbere bachoka in the coffee at 4:30 riu bakara skuru mwanka 5:30 na kwou ni ana very strong nkibone nkere ndabone nkere ana bari healthy ana bakoria boega menyerere ni ana bau then kids mwana akajua ukamwikanja mukisigitari no mumenyere no mwende kumwenda nabu yana barabarenja urikane still uri muritwa ugachiona jako uri muntu munene muciari nowe number 1 akaugajuke binto byao birabirikirigwa utigwo theri ethira athomete ethira atithomete muciari nowe number 1 na arenda gukwa kithomo kendo muthomera kiria atathomere mu respect no mwende nagwo muciari umwende ma inkwenda gucokeria arimu bakwa staff yakwa mbuthi ya primary na ya junior nkatho nuntu bwa commitment yenu kwendana na guciejana kubaritira ngugi mantena gatikio na abue you are very motherly and very fatherly mwathani abutharime my dear staff nchokerie nkatho our BOM members you have given me a very good time kuritira kigari ine ngugi na ingwitikiitwitite bwega my sponsor kanisa
ya Kigarine Catholic Church ibwega nuntu bwa commitment yenu kinyabue ibu tu supported spiritually na itwitite bwega na inkubuchokeria nkatho nyingi muno mwathani tembere akibutharimaga inkwenda guchokeria nkatho our alumni pachukuru eje Kigarine bwitite ngugi tutumba kwereza bu sponsete ana bu didite mantu ja manene butubangaira mantu ja manene buri na ara buri mwathani aburikane na ite mbere akibutethaia nkirikanaga especially the chairman of the alumni Bwana Muriungi Charles Muriungi ibwega na mwenda timu yaku nitoke mbuge ibwega nuntu bwa our area MP Mheshimiwa Shadrack Mwiti inguguchokeria nkatho nuntu bwa you are very kind gesture guturikana ugaturi novoetera classes in our school. They are looking wonderful. Ibwega nuntu baguturikana na gutwika mathuganione jaku na itugwitike kinya bibi bingi bitigere uturiru iba utwe Mheshimiwa. God bless you so much. Ibwega, I also want to thank my family. Thank you for your support. Thank you. Ngojua nkatha cietu ukureterine yetu sako turi na agents betu barabare guntu mwanya wenda kumenya nkurukiri ngathimu namba 0724114444 yetu sako, your success our pride.